bavandimwe nkunda, Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya 12 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka ba. Murakaza neza kuri iki cyumweru. Turakomeje rero tuzirikana ivanjiri ya mutagatifu Mariko, ikomeje kuduherekeza muri iki gihe gisanzwe cy'umwaka wa Kiliziya. Uyu munsi turabona Yezu ari kumwe n'abigishwa be barimo bambuka inyanza berekeza ku nkombe yo hakurya, ariko bahuye n'ikibazo cy'umuhengeri, ubwato bwuzura amazi, nuko abigishwa bashya ubwoba mu gihe Yezu we yari yarasinziriye arimo aruhuka. Niko kumubwira bati, ntacyo bikubwiye mwigisha ko dushize twese? Yezu niko kubasubiza ababaza ati, ubwo bwoba mufite n'ubwiki? Kuki mudafite ukwemera? Yezu rero uyu munsi aratwigisha ko ikintu cya mbere gituma turwanya ubwoba muri twebwe ni ukugira ukwemera. Ukwemera kutuganisha ku mizero muri we, ya mizero atajya atubeshya, adutenguha na rimwe. Kuki ufite ubwoba? Kuki mufite ubwoba? Kuki nta kwemera mufite? Kuki kugeza ubu nta kwemera turagira? Yezu yatweretse ibitangaza igihe cyose, aho tugenda hose, yatweretse ko ari Imana, yatweretse ko ikiganza cye gikomeye. Kuki tutaragira ukwemera? Kuki duhora dushya ubwoba? Ufite Yezu afite byose. Nibwo rero Yezu yakabukiye inyanja, arayibwira ati, ceceka, tuza. Mu mvugo ya Bibiliya, inyanja ni ikimenyetso cy'ibintu bikomeye byose byugarije abantu, byugarije ubuzima bwacu, ibintu by'ibyago, ibintu by'amacakubiri, ibintu by'amakozere. Kandi Yezu uyu munsi atubwira ko ari we ushobora gutsinda ibyo byose. Nimba rero uri mu muhengeri w'ibibazo, nimba uri mu muhengeri w'ubukene, nimba uri mu muhengeri w'izindi ngorane zose z'ubuzima, reka Yezu yongere abwire uwo muhengeri ati, ceceka, tuza. Kandi arabikora. Iyo avuze ijambo, Yezu ararisohoza. Tumureke rero yongere yinjire mu buzima bwacu, hanyuma acubye iyo mihengeri yose ituma tujya kure y'Imana, bityo imihengeri namara kwicubya tuzasubirana ubwigenge, tumugarukire, twongere dukomeze urugendo rwacu nta nkomyi. Yezu rero arakomeza atubaza ibyo bibazo, nawe ureke ibyo bibazo wongere ubyibaze. Kuki ufite ubwoba? Kuki nta kwemera uragira? Kuko Yezu nubwo bwose imihengeri y'ibibazo ituma dushobora kugira ngo arasinziriye, ntabwo basinziriye. Yezu ntabwo basinziriye. Ngo umurinzi wa Isiraheli ntabwo agoheka. Yezu ahora ari maso, agira ngo aturwaneho, agira ngo adukize. N'uyu munsi rero arashaka kukurwanaho. Ntutegereje ko ibyo ari iby'ejo bibara b'ejo. Reka kurwanyeho uyu munsi, akwereke ko ashoboye, kandi koko arashoboye. Reka agukize iyo mihengeri, hanyuma wongere usubirane umwidegembyo wo kuba umwana w'Imana, wongere usubirane umwidegembyo wo kubana neza n'abandi mu buzima bwa kivandimwe, cyane cyane wa mwidegembyo utuma turyoherwa n'ijambo ry'Imana, kandi rigatuma duhindura ubuzima bwacu mu rugendo rwacu rwa buri munsi. Mugende rero mushake ivanjiri uyu munsi, nuko yanditswe na Mariko ku mutwe wa 4 kuva ku murongo wa 35 kugeza ku wa 41. Imana ishobora byose nibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza mwese bavandimwe.